Halo teman-teman, yuk kita mencari mainan lagi ya teman-teman. Kira-kira kakak menemukan mainan apa ya teman-teman? Kakak sudah bawa keranjang nih teman-teman. Kita berburu mainan nih teman-teman. Kita berburu mainan yang banyak teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan mobil Tayo nih teman-teman. Wih, keren sekali. Mantul, kita taruh di sini dulu teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari ke sini ya teman-teman, yuk. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel Betawi ini teman-teman. Wih, keren. Taruh lagi di sini teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan topeng ondel-ondel nih teman-teman. Wih, keren sekali. Kita taruh lagi di sini. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainannya. Wow, apa ini teman-teman? Wih, kakak menemukan ondel-ondel polisi nih teman-teman. Mantul. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Kita kumpulin mainan yang banyak. Let's go. Kita cari lagi. Ada apa lagi ya di sini ya? Coba kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada pop-it es krim nih teman-teman. Mantul. Kakak menemukan pop-it es krim. Asik. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel pocong nih teman-teman. Wih, serem sekali kakak menemukan ondel pocong teman-teman. Oke, kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi ya? Wah, apa ini teman-teman? Wih, kakak menemukan ondel-ondel pocong lagi nih teman-teman. Wow, mantul. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, apa ini? Wih, kakak menemukan mobil Tayo ada 3 nih teman-teman. Mantul. Kakak mau kumpulin lagi mainannya teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Wow, banyak banget nih kakak dapat mainannya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada di mana lagi ya? Wah, kakak belum menemukannya nih. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan pop-it lagi nih teman-teman. Wih, ada pop-it Among Us sama pop-it apa nih? Penguin teman-teman. Wih, kakak dapat banyak nih mainannya teman-teman. Kita cari lagi ya teman-teman yuk. Wih, apa ini? Kakak menemukan lagi nih teman-teman. Menemukan ondel-ondel polisi teman-teman. Wih, keren. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi ya? Wah, kakak sudah tidak menemukan mainan lagi nih teman-teman. Kayaknya sudah habis nih teman-teman. Wah, kakak dapat segini nih teman-teman. Banyak ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Bye-bye.